Voin hi October ni somni sang ni somni pakhat ni lai ni ania. Mizo Official Channel clear tu le ngai thatu zong te chi bai vek ule. Tuna chuan international news kanam puang don ani. US President Joe Biden avangin America New Cold War chuak thei dinhmunah ading ta emni. China chuan August tha hypersonic nuclear weapon ante sawangin thunoi neu tam tran hle maya. Mithil chik mi te chuan anrin ai dain China chu missile technology an lo sang hle maya. Mike Gallagher, Republican member of the US Armed Services Committee chu tong chuakin Biden angai thatlu ta wangle angai sam em awangin New Cold War kan ma chhun ngei donin lang tuna tanga kumsom lawm le tura chuang tuna Biden thil ti dana wang hian China chuan min phangai to ang America hi kan in pho chu ve deu angai to ani atia China in hypersonic nuclear capable missile test thuron ir chu ataka chuan nei to ram te point uluk le zual zokin China chu vilan rel nge ani China chuan US anti-ballistic missile system baile na tura anduan nuclear capable hypersonic missile chu arukin anlo test fel at to nin an soya. The Financial Times in intelligence source pangaming at hupatanga anthudon danin China nuclear capable hypersonic missile hi August khan China sipaiten Long March rocket anka churualin hypersonic glide vehicle anlo paitel ti reng mai ti an soi chuakani. China hypersonic missile hi aspi ta thalea darkar khata meter sing hi sang khate thok theini in khovel pon boruak olsam taina hel chuak theya chutatang chuan adu du aka fu theini nan soi nge ani. US in anti-ballistic missile defense system Alaska North Pole atanga missile thok tak ngel po ka fu theitura an siam chu China hypersonic missile hian arong khum ta dai mai ani. He Chinese system hian US chu South lamatang poina kap theidon ninan soi. Pentagon chuan August ni somni pali khan US sipai reng active service to pho chu COVID-19 vaccine lak ngei turani tin vo khana thun lo chu towa. Tun thlengin Biden administration hian vaccine sem chu hian la boi pui hlea. Ma se ti chung po hian American zinga hian kan dikna kanun ka zalen na ani tia sarkar dan poisalem lo tam tak anom mek thawani. Senator Jim Inhofe, Oklahoma Republican and ranking member of the Senate Armed Services Committee chuan Biden administration zu khakin Defense Secretary Lloyd Austin nena vaccine la nge turat hun lo chu to su turin ati nge a kan melma kan elpui min khing phani kan ngai ramten khovel ral thum thaber bera man son mek laya keini US ro politics helpa chungin COVID-19 vaccine lak chungchanga kan lo boi tok chau sia heng te aya boi pui tur hi thil tam tak kan la nei ni tin China ma son chak zia ron soi chuak bok ani China thuruk le thiam na ron ir chuak thut mai hian US intelligence te abara khain mak anti hlemaya hetiang ang thiam na wang hian US hian engtin nge malak zeldon hria ta harri hle ani ral thuam in tlan siak na China hi man son na sa hlemaya Asia China le Taiwan boruak lo sang bok nen hypersonic technology hian China, United States, Russia, India le ramdang pakhaten man lana satale ani. September thakhan Kim Jong-un le Paul tenan siam thar hypersonic missile chuan lo test to boka. John Kirby, Pentagon thupuang tu chuan Fox News nena China sipai thil ti theina hi kan ngei venin kan beng kan chirenga anram biela chawni lo po boru kan siam pha le ani. Hei wanghian US chuan China hi chawna min petu pakhata kan ngai pha ta ni ati. Opet chuan Beijing state media outlet Global Times a China hypersonic missiles thar chu US rilusu khlek ti danglam dor tu barakhai tu ni dona China nuclear deterrence anamai lo ti an hriat pha ngeyang China chu an chakna economic le technology an thang zela tuna chuan China le US in thlona hi azim to hle ani. Sipai le ral thuam manga anin tlan siak na China chuan US kan khera ngai lawa China in ama sipai nge ati chakhian US lam chu atlak hiam tir zelani ati hypersonic missile hian ballistic missile te ang bokin nuclear weapons sapai theya relate nga chak ania ballistic missile chuan a target fu turin space sang taka athlo ngaya hypersonic ero chuan boruak pon lang te a niam taka thlokin a target a fu jok thin China in Taiwan lam hoin military base pathum an chai thathu soin cholni po khan Chinese Defense Ministry thupuang tu
tan cafe chuan the global times sa China sipai te an ral ring renga andu hunhuna che chuak turin anin pei to ni tin US so lo vote nge ani tuna hian US ve thung chu Taiwan India Japan South Korea le Europe ram dang te chu alam tanga siamin China a hul reng bok ni nan soi thung ani mi thiam te le thil chik mi te chuan tunlai China le US in kar boruak chu a cheru tak zet ni nan soya hetiral thuam lama in tlan siak mek nia kan ngai la hian Indo reng thei dinhmunah an ding meka New Cold War hi kan rin aya ma hian a chuak lawang ti a soi thei lawani tin an soi ve thung ani Arunachal naya China sipai anin da tam Eastern Ladakh LAC China chun khovela aberni tumin ma an na zela tun haya po Arunachal Pradesh sector opposite military drills an neina sain sipaya da tam zual hlea China chun hemi changle tur hian contingency plan nein malakna kalpui megani tin Eastern Army Commander Lieutenant General Manoj Pandey chuan soyani India in military modernization kalpui mek chungchang soin Lieutenant General Pandey chuan athupungin combat formation thar integrated battle groups IBGS te rang takle chakzoka chetla zungzung thei tur din na tur pom felani to thu soibok IBGS te hi infantry artillery le air defense tanks le logistic units te omkhom na tur niin army war fighting lamti chakna tur le abik takin China le Pakistan inrina naya turati te anni Lieutenant General Pandey chuan 17 Mountain Court po kumsang hi sompalia plan finally sangin kalpui mekani to thu soiboka kumtina pile tena training exercise an nei thin na mun deep area antina sa zual zela PLA sipai then khachu training area anin khwar chunzom zelani tina soibok line of actual control LAC rampan hi te chuan infrastructure thazok anda bel zel tinan soiboka infrastructure thazok da ani wang hian sipai tamjok da zelan ni tina soibok India chuan malakna hrang nei mek thu soin chung zinga chuan LAC nhaya le dep area te enthakna kalpui chu athuam thatak zet ti soin strategic level atangin tactical level a chu atoni na soibok sector tina sipai tamto kanda har sanna ma chongal thei vek tura inraling reng an ni tina soibok ani tun haya China le Bhutan inram ri boin an chin fel chungchanga abik takin doklam trai jangsona India tan har sanna thlen theidon em ti zona chu army commander chuan tlang hra ka chang lovin sarkar thu nei tu ten an ngai ven thu soya China in border in remna te abo chia chungchang po thu nei tu sang ten an ngai tu mek thu soibok LAC in remna kan siam to te kha za takati hlotlin kan tum zel ti soin tun hai ram pani te chuan hotline palina an siam chu tinuna ni thu soibok nikuma in ti boina mun Eastern Ladakh borok asosan lewangin India chuan sipai tamjok LAC kilometer sang thum zali hnaya da in haiba ka hian infrastructure na sajokin abun belboka army te chuan LAC ya chune zan en thlangna ulukjoka kalpui mekin Israel atanga alei remotely pilot aircraft heron medium altitude long endurance drone mangin chun zan zomin avil rengani heng drone te ba ka hian Indian Army Aviation Wing te chuan weapon system integrated WSI Advanced Light Helicopter Rudra variant te anda belbok ani India sarkar chuan tawang dena in thunzom na thazok om theinan railway network asiam belboka helai bial vela ol samzoka tlo po zungzung thei chu atum berani nikum me ninga khan Eastern Ladakh border India le China sipai te chu Pangong Lake area anin khuai nuai nuwa boruak aso sang hlea rampan hi te chuan sipai le ral thum thanem tak an chek zui ve ngalani July ni sompanga a Galuan Valley anin ti buai nuwa in biak na military le diplomatic lama nei ve in rampan hi te chuan Gogra area tangin Ogasa in nudona an nei ve a February tha Pangong elek chimlam le marlam tangin anin nuk dog ve bok ani mase October ni somkhan military talk nei le rampan hi le thuani mu theilawa inrem na siam lavin an trin thungani Indian chuan in biak na naya rotna thatak siam te chu China lamin an pom theilawa rotna dangpo an nei thei chuang hek lo tin an soi rampan hi te hian LAC a tun dinhmunah sipai singa tanga singluk vel an da ve nin an soibok North Korea in ballistic missile akap chuak South Korea sipai te chuan October ni sompako khan North Korea in ballistic missile akap chuak le ti soin
he missile hi tuin huai lo tanga ka chuan in an soi ballistic missile hi shinpo tangin peninsula khotsaklama ka chuan i tin shola Joint Chief of Staff thu chua chuan ata langa South Korea le US intelligence te chuan thu chiang zo khriat tumin ending na an nei mek ani ati bok missile ka chuana shinpo hi Indo long chol na mun lian tak niin satellite tanga thala ka po submarine te hi mu an ni North Korea hian submarine launched ballistic missile SLBM asiam mek nin an ngaya tui chunga en chin na po an nei to ti an soi heti la hian analyst te chuan submarine nilawin submerged platform atanga ka chuani arin omjok thuan soi thung nuclear al thuam nei North Korea hian ka liam ta po khan long range cruise missile train launched weapons le hypersonic warhead nearin te chuan en chin le a ramdang ai ti thalo tulian tak an ni chhome gani an nei ngai zen lo weapon exhibition te nei nikum khan intercontinental ballistic missile ICBM lian tak chu nighttime military parade ta an lo pholang to bokani hetianga North Korea chen chan der chu United States in Inbiak na angai dana so sona tum lo wangania North Korea hian inral rin na lian zo kalpuya tum ti lan ti ran du ani tin Korea Research Institute for National Strategy researcher Shin Byom Chul chuan soi weapons exhibition a honna North Korea ram ho tu Kim Jong Un chuan boila chu chana US supuin inrem na mu mal tak asiam thailo chana amo pu ani Haitian Mizo gangten US missionary som pasari an kidnap khul chuanan mi pakhat zela US dollar maktaduai khat an phut Haitian official te chuan the Associated Press an thil danin 400 Mizo gang te chuan karma sa in rin nia US Christian missionary som pasari an kidnap tak te khul chuanan mi pakhat zela US dollar maktaduai khat thewan phut ti an soi October ni som paruka US Christian missionary te kidnap an ni nu khan Haitian officials ming thuble Christian Aid Ministry te chu anin be popa missionary te khul chuna tur hi a hau tak hlenin an soi Haiti President Jovenel Moisu July tha khan tha ani mai ba ka lim hingna takin August tha anuai boka aram mi puite hi an chi ai mai ba ka an nun phunga buai hle ani Haiti na thok tu ten October ni som pari atang khan anram chunga him lo wangle missionary te kidnap an ni chungchanga an lungoi lo na an lan tira general strike an nei zui bokani US lam chuan thil thlendan chui turin Haiti khopui Port au Prince lama FBI agent le Department of State diplomats te atir toa Haiti Justice Minister Liz Quitel chuan The Wall Street Journal newspaper hena FBI le Haiti police tele kidnapper 400 Mizo gang te chu anin be popto ni na rilbok ma se missionary te khul chuemo chan chua dan turi tun thlengin engma soyela lova trong trai puina chau chu anin ngan chun nin an soyani China in fain court thalo nu le pa hremna dan an siam don China parliament chuan no pangnung chang thalo le dan bo che te chu an nu le pa te thlenga hremna dan siam atuma family education promotion law siam tuma duan mekania he dan siam tura hian prosecutor ten no pangnung chang thalo nian ngai tele dan bo che te chu an mani en call to the jil hawa family education guidance program kaltina tura siam tel tumani National People's Congress NPC a Legislative Affairs Commission thupuang tu Jang Ti Wei chuan tleirol te nung chang moi lo taka an kho sakna chan tam taka oma a chan lian ber chu chum kwa inzirtin andon lo wangemo andon tlem wangemo ani ati he dan tharan duan hi NPC standing committee chuan tunkar hian en non vele don ani dan thar siam tura hian nu le pa te chu an fa te tan chol hadam in fiam le exercise la khun te rom han saktura ti an ni bok China hian kuminian thupe khawzok lo di sok to in no pangte chu opiam mangmaya online games ana chil lo nan te internet celebrity te an a chil na te ti top sakatumani tun mai education ministry chuan no pangtana games khel thei hun po siamin zirtop ni inrin ni le pathian ni online games darkar khatba khel aphal lawani kar to ba mi tan zirlai te homework pek thin te po ti tlem sakin zirlai no pangten zirna lama phurit anin siam lo nan school ban nu ale ka to pa le holiday ate akhan pa tuition la ka khabok he mi rual hian China hian mi pa kumlama la no pangdeu te chu mai chiang maya nu deu om lo tur le mi pa taka khosa turin atia mi patlei rolte an nu tur ve na tan nikum December tha rot na lo ti chu tongin education ministry chuan schoola
zilai mi pate tan football infiamna lam ur turina cha bok ani ole khati zongkha international news kan puan theite chu ania Mizo Official Channel thlir tu le ngai thatu zong te in zawaya chunga kan lawm e